Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Erica, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tinak ibinglay kat kapadasak idi balasang akpailaeng. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erica dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay! Hoy! Agsubli ka ditoy! Hoy! Ay, friend, bay amon. Nakadayon dyan nakamotor. Buisit mo't day taan nakamotor. Amo na anak kadandanom ditoy. Di namat ininayab, di nagpatara iti batog ta. Wan nga rod. Nabasakat nga rodan ti uniforme ta. Mabuisit ka talaga. Uray ko mamot no napintas di motor na. Si kamot, friend. Aguyaw ka pa eh. Ay, makitak lang din dyan lalaki. Talaga pagsasawa. Ay, nabasan ti paldak. Makapasar tumat ngamin din dyan lalaki. Ay, Oh, ano ti problema, America? Itay ka pa'y adumaya mudom. masursurunak ngamin. Taapay. Ada ngamin nakamotor itay. Amo namat anak kadandanom iti batog mi. Napartaklat na ti pa nagpataray na iti motor na. Dayta ti pagmumuryutam? Kita amat ngamin ti paldak Nabasbasa, tanaparsyakan iti danom. Ala, baya mo ni Erika. Nalpasan. Samay sa, di mo am mo no asino dayjay anak ka motor. Akin motor iti day tamano. Nereden, ading ko. Asino ari din? Jay Barbaro aboard mate tayo. Ni, sumat gaya man tayo ta sumungad. Pare, ala akong ti motor ko Sige lang, pare. Sige Rod pare, upunag pa Sige. Reden gayam tinagan na. Aguray ka. Kasla mairupaak day ta Kan malasin ko ti motor na. Ay, iso nga agpaiso. Isuti. Diyan napartak nagpataray iti motor na, idi pa nagtutudo. Iso naparsyakan ti uniform mi ka ni Mia. Ha? Oh. Anya? Apay ngagkatawa ka manong. Ang mga no isuti mga sawakan ka, ading ko. Ha? Katwagas lang ni Apo Diyos dayta. Tapno agam amo kayo. Nang runa, tagkaburdingan tayo. Ay, agtal na ka man manong. Di mo perdyan ti aldaw ko. Sa bali man ang tibagbagam. Malagip mo ka di pa dyan nakamotor anang parsyak ka data idi? Wan, friend. Apay ka di? Isugayam tinakaala iti bakante arum iji ayan mi. Anya? No kasta. Agkakadwa kayo ni pag-abangan nyo. One friend, kat gundaway ko dayto yan, tapno isinir ko ti inaramid na kadata. Ha? Ay, lipat naman day jay, friend. Nalpasan. Narigat mo't no aga pa kayo. Kat agkakadwa kayo iti boarding house. Hi Erika. Ni, apay abis misuotam nak. Pagan ano kamat nga isuman? Anya? Apay ka di akasta ka. Kasla ka gurgura naglaw na ya. Talaga ako gugura ka. Ha? Apay pinartakam ti nagpataray iti motor mo idi, kat amom anakadandanom iji batog mi. Amom ka di anabasbas sa ti uniform mi, gapo iti panang parsyak mo kada kami. Si kagayam jay may isa ijay. When? Erika, pasensya anak la ko man Agdardarasak ngamin idi. Kapot adda pasyente nga gururay ijay ospital. Amo ading ko. Dayawan ni Reden ti kinapintas mo. Anya? Wen, ading ko. Naging istorya kami di na minsan.
Kat naibaga na, napintas ka kano. Ay, apay ngamin ay aka is-istoryam da dya lalaki, Manong. Apay, adayadakas na. Kadwa tayo nga rod, di ka inistoryak. Aya, Katuan mat. Kan amom ading ko. Doktor gayam ni Reden. anya ko mano, doktor. Awan bibiyang ko. Unay kamatan ading ko. Apay nga insider mo kan ni Reden, je pan nakabasa ti uniform yo. Apay, imbaga na kan ka, Manong. Wen, ay na ading ko. Lipatan mo day jay. Nabayagan day jay. Kung kunaklaan day jay, Manong. Sineryoso na matgayam. Di na kano ingagara. Agdardaras la kano ngamin. Imbaga na day tan kanyak, Manong. Inulit namanan kan ka. Mismisi utam kano ngamin ading ko. Anya? Baliwam ti pan nakilangan mo kan kwa na ading ko. Saan anasaya at ti suplada? Aguro-oray ka ka diti pagluganam, Erika? Wan, apay. No kayat mo? Aglugan ka langin diti motor ko. Ha? Luklukon na ka di talaga, Riden? Apay ka di manen? Makit-kita mo anak kapalda, pagluganan nak di ta motor mo? Ha? Huwanyag paiso. Pasensya ka na, Jack Nadlaw. Kanwan gayam. Apay nga impulong mo ka ni Manong ko, ti panang singir ko iti inaramid mo idi. Jack impulong, Erika. Naistoryak lang kan ko na. Ala, panawan nak dito yan. Ama, ano mapirde manan ti aldaw ko. Ibaga kay ni Reden je imbaga manataer, Erika. Sika talaga. Kinunak mo't adimon idandanon kan kwa na. Mangibabain ka. Anya mang ibabain. Imbaga na matla nga napintas ka. Uy, rugrugi na dayta. Ay na, agtal na ka man dita, Chris. Awan mo't dagas na no kas pangarigan. Balasang ka. Barumat ni Reden. Ay, basta. Nangalaam ka dagiti anat natang, Manang. Impadawat ni Reden. Naggapo ka no ijay ilid na. Saan matgayam anaimot? Kat nasingpatmat ngamin ni Reden. Iso adimon supsupladaan. Saan mo? Rumbang laang ading ko. Awan matibasol na kan ka. Tapno pa kita am iti saan anasayaan. Erika, kasarita nagkumamot na yung bag. Aging kakadita, kat nasakit pa ilang tinagam mo kanya. Ha? Please, Erika. Pasensyaan na kuman kadagiti nararamid ko iti kalabas. Wanan. Awanan kanyak dagijay. Agyaman ak, Erika. Pasensyaan na kumamot, Gapoy ti saan anasaya at ning pakpakitak kan kaidi. Wen, maawatan ka. Manipod ita, agpagayam tan. Nakarkaro kat nasingad kayo gayam iti kabsat ko. Ken, may sa abalay ti boarding house tayo. Amo Mia, close kamin ka ni Reden. Uy, nasaya at ano kasta? Saan mo't kamin arumbang aga pa kayo? Naamiris kumot lang dayta. Ken, makitak anasingpot mat gayam. Isumot ngamin ti bagbaga ni Chris. Ngam di ka ngamin mamati. Hijay lang ngamin panang parsyak na iti uniform tati pampanunutem. Saan abale? Nagkidawa kon iti pasensya ken kuana. Nasayat no kasta. Taalangan mo't adi kay agsarsarita. Kat may sa abalay ti boarding house yo. Nasingpot ka matgaya, Erika. Kung aklakit, dinusuplada ka? Suplada talaga? Una, talaga nga iso ti damong impresyon ko ken ka. Gaputak ka na yun nakatangtangsitan, idi. Idilaang dayjay, Reden. Kunak namin no lastog ka. Kunak namin no ipaspasikat mo yung motor mo. Anya? Ala, ditan panunutan dayjay. Tinapatag, akin kinaawatan taitan. Wan matkit di Ay, wan kayam. Katrabaho ang matkayam ni Chris. Wan, agka-opisina kami.
Huwag nga rod. Naistorya na kan kanyak idi. Imbaga na mutlaan kanyak nga agkaadalan kayo kano idi. Erika? Agpaiso ka di dyan imbaga na kanyak? Nga inbagam ka no? Anya ka no timbaga? Ako, awan ka di dyan, Erika. Angaw ko lang. Loko da dya, Chris Imbaga na siguro di imbagak anataer ni Reden. At daman-damagakan ka, ading ko. Anya day jay manong? Jay agpay sulaan ti ibagam Anya nga min day jay. Ibagampay Adda ka di pa naggustom kan ni Reden. Ha? Apay ano damag mo day tamanong? Damdamagak laeng, ading ko. Apay nga rod adamdamagam. Damdamagak laeng. Tanwad damot lang panaggustom kan kwa na. Posible nga rod, amaadaan kayo iti relasyon. Diya ako nagpalpalikaw pa, Erika. Ibaga akong tinabayagan na kaya't kung ipudnugan ka. Reden? Erika, agayatakan ka. Sapay la kumata di nagpaayan. Agpaiso ka di day nga ibagbagam? Wen, nabayagan niyam amo ka. Ket, bako nag-akabisado kung ti ugalim. Ngam, doktor ka. Idinto ta private employee aklaan. Ket, anyo ko ma? Awan ti koneksyon na day ti panagayat. Mabalin ka din ay kanak pa iti panawon ko nga agpanunot. Sige, Erika. Ket sapil ako ma, tamaayat nagtumat. Agar-aram kan ni Reden, kunam, friend. One friend. Ay, tingitingam ana imbag terik nam Mariknak mat nga agayata kon kan Di, aklo namon, ti panagayat na. Di nak nga tapasakitan. Amano kapadpada na matlaang day ginagbalin akaayan-ayat ko idi. Ay na, friend. Di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Ilukat mo man ang tapusom kan ni ayat. Bareng ni Reden ti makatuluyam. Erika, nangedeng ka din may papanit ayat niya daton ko kan ka? One, Reden. Erika, aklo nagnoan niya man ti desisyon mo ita. Ay ayatan kamot unay-unay, Reden. Agyaman na, Erika. Kung naglagi din no paayon nak. Idi pa'y lang nga gusto akan ka. Diyak lang nagpadpadlaw, gaputa mabaina. Lukas na nga rod. Agpaiso di imbagan ni Chris ak kinunam ka no agwapo ak. Loko da diyak, Chris. Taindano namat gayam kan ka. Ngam, agpaiso. Imbagak idi agwapo ka. Tapod numat, saan ka di? Agyaman na kay Erika. Amom, nagpintas ka mat. Ha? Kan, dahil titandaanan. Ay ayatan ka unay-unay. Nagkalaysa kami nga rod kini Reden, Mr. Lonely, ket naparaburan kami iti talo nga anak. Ket ita, naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan ket agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Erika. Erika, pagayam ko, kablaawan ka. Gapo ta naragsak ti pamilya abinukelyo kini Reden. Ala, ituloy yung aramiden dagiti responsibilidad yo kas naganak. Tapno agtalinaed anaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Erika, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kaninsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.